زرع ٹرالر مافیا ہو ہندی دریا وردنانی نیاما جنگ چوب ہندی دریا وردنا ٹرالرانی گجا نیٹ قبضہ کتگاں دریا وردنا مولانا ہدایت الرحمان سروکیا پریس کلب دے مظہر شانی کتا اور ننداک ہمجتا دریا وردنانی گوشگی کہ ٹرالر مافیا میسرا عرش کتا ما ٹرالر مافیا گجا نیٹ قبضہ کتگی کونگو وائرس سے جاورحال گرودار چارڈن صوبہ ایمرجنسی نافذ کنک بتا اداروں کی سروزیر بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی سروکیا اعلیٰ سطح دیوانی برجم دارگتا بلوچستان ہیلتھ ایمرجنسی نافذ بلوچستان تنیگتا کونگو وائرس چنچا کیس رپورٹ بتگا دیوانہ بریفنگ دیا گتا کہ حکومت بلوچستان ڈاکٹر شکر اللہ جانا شہید قرار داتا ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن رہنما ڈاکٹر یاسر اچکزئی گوشگی کہ کوئٹہ کونگو وائرس سے خطرناکی ویریئنٹ یتکا میں 14 ڈاکٹرز و طبی سٹاف کونگو وائرس سب اثر مندہ سول اسپتال کونگو وائرس احوال دیگا ٹیسٹ آسراتی نیز سرکاری اسپتال بنکی آسراتی دے گے سرکاری ذمہ واری جھل مکسی نزدیکا 2 موٹر سائیکل ڈکوارتا ویلے آسرا 2 مردم بیران و 2 ٹپی لیویز پنشون ردا درگاہ فتح اور شریف چا جھل مکسیا رو کی 2 موٹر سائیکل ڈکوارتا رئیس لیما ہاریانی ہوار 2 مردم بیران جبکہ 2 ٹپیاں طبی کمک دیگا پد گیشی علاج واسطہ لاڑکان عدیم دیگ بیتا بلوچستان ضلع سبیہ ڈنگی نیاما مزاحمت کنگچا یک مردمی بیران ڈنگانی تیر گواری اچا یک مردمی بیران سبیہ دزی و ڈنگی ویلا گیشی ڈنگا کمی مزاحمت سرا اسٹریٹ فائر کتا محلوکہ انتظامیہ و امن برجاداروں کی ادارہ چا دستبندی کتا کہ ای وڑے ویلے گرودار کنک بھی تیز گواتانی ہمراہیا ہور گواری بنداد بتا سیاہی جمبران کوئٹہ شہر مان پتائتا زمستان اولی ہو رہی اشیا پت کوئٹہ شہر درجہ حرارت جھل کا پانگی محکمہ موسمیات پیشگوشی گتا دومی نمگا سردی آہگگو محلوکہ کمبل و گرمی گدانی زورگی بنداد کتا کوئٹہ بلوچستان عوامی پارٹی جنرل کونسل دیوان تیسری سروزیر بلوچستان عبدالقدوس پزت جو پارٹی سروکی تحدید کرے بیتا نواب زادہ خالد مکسی بی اے پی نو کی صدرگی چیف حبہ 8 اکتوبر سیوک سینٹر نزدیک کشک گفتگی عبدالغفور جاموٹ کشن دہانی دستگیر نکن گے لاپا یہ کہل مردمہ زہر شانی رواں کی کشتا رواں کچا جام کالونیا چا درد کا اور رواں کا محلو کے مزدی کچا بہار زرتا زہر شانی کنو کے گوشگی کہ ماہ گوستا انگتا پولیسا کشندہ دستگیر نکتا وی گواہ بتگی مردمانی بازیابی واسطہ درخواست سرا سندھ ہائی کورٹ سماعت جسٹس امجد علی صحتوے گوشگی کے پرچی بے گواہی مردمانی کہل مردمہ لوٹائنت بیزار کنے بگوشت کیا کہیا برتگا اور ماں اچ کت نہ کنے کراچی و حیدرآباد ڈینگی دا نو کی کیس دیما اتکگاں سندھ محکمہ جان سلامتی رپورٹ ردا کراچی ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ساؤتھ 4 ڈینگی نو کی کیس رپورٹ کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل 2 نو کی کیس رپورٹ بتگاں ہمیں ماہا سندھا تیوگی ڈینگی 85 کیس اور کراچیا 9 کیس رپورٹ امریکی ڈالر نہاتا یکشلا گیشی بوہانی مروچی بیپاری ہفتگے اولی روچا انٹر بینک ڈالر گیش گران بیتا انٹر بینک ڈالر نہادا 69 پیسے گیشی اپت ڈالر 285 کلدار سی 1 پیسے سرابند بیتا اوپن مارکیٹ ڈالر یک کلدار گران بوتا 286 سر بیتا
نیشنل پارٹی سروک ڈاکٹر مالک بلوچ گشگین کے بلوچستان جاور نگیک بہانا حاکمہ بلوچستان جاوراں کو ہچ وڑی دلچسپی نیز حاکمہ گوستگی 5 سال دورہ اقتدارہ ہم چیز باکتگاں ملازمتانی منڈی لگتا درست دیم روی بجٹ ورگ بتگاں 5 سال تہا کیچا یک منصوبے ہم سرجم کنن لگتا بلوچستان نیشنل پارٹی سروک سردار اختر مینگل گوشگین کے انوار الحق کاکڑ سلیکٹڈ مزر وزیری ہما مردمہ سلیکٹ کتگ ہمانی گپے سرائیں بلوچستان واسطہ یہ انگتا ہچ وڑی گام دیز نظرتا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سروک محمود خان اچک زیہ گشتہ کے افغان پناہ گیرہ سرا زورا کی منظور نہیں بارڈر بے پار ہمیں چوڑا قبول نیا افغان پناہ گیرہ نے کشگے کستو کینک گیش باں پشتونہ ملک آجوی درستہ گیش قربانی داتا بلوچستان اداروں کی تحقیقارانی وزیر جان اچک زہی گشگی کے ہندوستان ایجنسی دمگا وی امنی شنکن گئی پشا پاکستان وی سوب جوڑ کنیا بلوچستان ناشر کاری ویلا راہ دست مانن کوئٹہ کونگو وائرس سے اسپتال شنگ بوہگی سبا ڈاکٹر سٹاف اثر مند وسگی روچا یک ڈاکٹر بیران بتا کے ساس 5 ڈاکٹر ہوار سٹاف اشت مردم اثر مند کوئٹہ سول اسپتال شیخ زید اسپتال فاطمہ جن اسپتال آئسولیشن وارڈ جوڑ کرنے بتا غزہ سرا اسرائیلی بمباری کے ساس 20 اب فلسطینی شہید چری ارشا تنیگتا 9000 اب 190 اب مردم بیران غزہ گو دنیا ایدگا ملکاں رابطہ ہلاس ٹیلی فون انٹرنیٹ آسراتی نیز کلاتے شکر تنگی سببا محلوب چاہے تہا گوڑے کارورز کنگلا چارا کلاتے شہرہ شکر بیگواہیں شکر ڈیلر کلاتے راہداری ناوے سرا لوڈانی حسابہ شکر برگ و باہ کن گیا